we bari munonga umurebi wa Tayari West Television kana amazina ndi Jacob Nwamanya ahinyemerira hana district center ningashi aho kubara karuru ka mukuru w'entebe ya katano hamwe n'aba councillors bo kucikira amagombora na town council stade nazo mu kanugu kuri muno kugendo misho mutureba ano kubara karuru kitandikira n'umwebazo umushayi 12 zo mwebazo kandi babasa kumara ikiro cyona bari mu kubara karuraka n'abantu batari bamwe na bamwe bijana barangirirwa ankabasinguzi ahabwa amagombora gatari gamwe na gamwe tureba muri kanungu ikibina cya NRM ubwa hati sieri zo bacibasize kuferwaho ente bibiri na munonga intureba karuraka huire mu cyaro munyishengero birakwatirire NRM bendero mu cyara beti na maraka taba akabasa kuja kusingwa wa independent onarebo cinshaba kandi turano mu karuraka birakwatirire NRM bendera umwami Tibesba Justus nawe yasingwa wa independent ekikwereka NRM ebasize kuferwa entebe ibiri omu district ya Kanungu twagezeho kugambaho na chairman wa NRM na munonga kushoborora ukushanga NRM eri kujana eferweti entebezi nikirabanisa mu kitogwe bembezi w'ekibina cya NRM hamwe na mobilization yabo mu district ya Kanungu k'ekibina kandi ebi nibyo yabasa kutugambira beno constitution ya Uganda eringu omuntu yabatesimbire mu kibina arasa kuja kwesimba ka independent konkito of course nk'ekibina tibere twine abakwasi ba bendera zitu nk'ekibina konka hijire abatine kibina bagenda baraka flag bearers betisa bendera ko mukazi owishengero okwe flag bearer witu independent akamusinga kandi na chairman wa district obero yine bendera yitu ahabwa district chairperson nawe bendera nawe baje mwaka kandi harimo n'aba district councillors bingi nyine ku ndaza kubabara manye nibangaye kunka bingi bagenzere nabo barabaka bendera mbenu harimo eshonga nyingi konka hariho okutwatweze obururu bwitu bwa primary ibyo nayo neshongemwe itonka abanyakibina akuba bere baraptera obumwe hakaba ngo kwetondeta kwinje munonga cyatuma abantu ababere bine za bendera batarazi kwasire mu buryo bwikire abantu banyiga batibashemererwa benu kubagarukireyo babaherezo buri bamwe abarangirwa nk'abasinguzi abwentebe zitari zimwe na zimwe nabo bayereko kushemererwa kwango munonga bw'abantu kubasa kubesiga bakabatorana bakabaha ubwebembezi kandi nabo bayeraganisa kubakorera ibintu bitari bimwe na bimwe na munonga nk'ebyo nkuto ebyo bwegese hamwe n'ebindi nyamwinji kandi nabo twabasa kugamba nabo ebi nibyo batugambira ngo ndi umwebembezi utari kunda kurwana entaro uri kunda ubumwe uri kunda kwikana n'abantu nangwa no kwesasiza ko hakuba hariho icyashoba ubumwe n'ubumwe niza kugira ngo na leta bebembezi bona twashitama ahameze mwe twakorerera kungura Kanungu emwe itarimo ukubaganisamo kwena uko abantu ahabwe dini ahabwe nganda ningashi ahabwa hiturukuruga niza kureba ngo twaba twineho ikintu ico kurura umugavement kwijo mu Kanungu buri mwebembezi yahabwe kitinisa ikimushemerire kandi niko twakwatanisa kugira ngo twakiretera abanyakanungu niko Kanungu yongere kuba abuhereza bwa government azani ngenda kusima Ruhanga ombasise okuraba umujyakaruraka kandi karaba mu an opposite ni kiba kitagiye kintu cyanguhi Ruhanga nakorero kurabo mu bantu kandi nisima abantu bampungu abwo kurira iraka rya mukama bakongera ku ndaryamu ka district councillor wabo ntine cyakanisa kandi nimbasima munonga abantu bampungu abantire mu bundo bwesije okongera kubebembera omuntu beje ninge kisange iki echa 2026 kandi hamwe kugumiza muna ashatu na gumu abantu bampira karuru mbaza kubasima mwe bale munonga
tuzakora hamwe tuzakwatagana kureba kangu twagira akantu ngwensya twayongera nantasa y'amaka gitu.